What's up, ladies and gentlemen? Of course, this is your man coming, Joshua Karimtawa Emuyaso, aka Babyface, together with my man over here, Seti, the best Italian comedian. boy, aka the red is a tractor. We can enjoy wrong nose. Okay, that's him. Yeah. And that's me. Yeah, man. So, Seti ngira ngo uyu munsi ntabwo tugiye kubaganiza ibintu byinshi cyane, ni ibintu tugenda tubona bigenda byibandaho. And the topic of today ngira ngo iraba yerekeranye n'ibihe. Shana ama clubs n'ibigo by'amashuri n'amazina n'utuntu twinshi. So have you ever gone in clubs? Wari wajyaho muri club runaka? Club nzijyamo buri weekend. Kubatazi club ntago ari zino anti-sida, ntago ari club yaci, ni club zino zitubyinira. Ntago ari club y'urunana. Ari ubundi ikintu kimwe cyambere kijya kikuranga ko wagiye mu kabari kari VIP n'akabari kari iki? Gaciriritse. Kamanegeka. Ikintu kikuranga ko wagiye muri club cyise ni iki? Shangiye ni nk'ibiciro tu. Ibiciro by'inzoga. Ariko ibiciro sometimes biba bingana ko urebye ibiciro biri muri agence n'ibiri muri Cocoben usanga byose ari igihumbi. Gusa nkatwe as comedians ari ikintu twabarebeye cyambere kituma umenya club niba ari y'amanegeka se cyangwa ari VIP. Ni imodoka ziparitse. Imodoka ziba ziparitse aho ngaho habari irimo V8, Range Rover, za Toyota wenda runaka, Lamborghini, Corolla, oya Lamborghini akenshi ntabwo dukunze kuzibona nubwo beshe. Gusa ariko n'ahandi ziraba mu manegeka. Ariko haba hivanzemo ebyiri. Ariyo Pandagari n'iyirondo. Akenshi menya ko aho ngaho baje gupakira indaya. N'ingegera. Menya ko aho waje mu manegeka. Iki nanone kikuranga ko club ari VIP ni nkikira. Nukuntu bakurangira hari igihe umuntu akurangira club akakurangira club akakubwira ukahita umenya ko aho hantu ugiye hari VIP ugiye kunywa inzoga ziri VIP ukamenya ko ari rikeri se cyangwa nka Hennessy. Ngiyo bari kukurangira nk'ahantu tuvuge wenda urugero nka 250 koze ni VIP araguhamagara bimeze bite se bro? Ya fresh man. Ngo ni fresh ngo ni neza. Shana amahoro man. No ngwino ngumene muri mwe musaza. Ni wumva serious man. Shayibana ni 250. Wowe icyo uri bukore urahazi? Oya nago mazi neza. Wewe urabizi reba hano kuri Beka. Umanuke kuri Beka hepfo hari Equity. Hirya yaho haraho bita kwa General Rutikanga. Aho ngaho niho dutuye kabisa. Ya kakabari kari munsi gute. Urahita ubona wahagera ukabona akabari uburyo kameze ukavuga ngo hari iki? Ya nubu naco no kubakirere kubona bose ibyo batse. Kabisa. Ariko ngwino uze mu manegeka. Mu manegeka ikintu cyambere cyakuranga ni umuntu akurangiye bitumenye inzoga ugiye kukamenya ngo ni muri ture cyangwa n'urwaro. Iyo bari kukuranya bimeze bite se bro? Ya fresh man. Umva ngwino ngumenemo kamwe. Uri hese man. Wowe fata hano moto, fata igare hano nta moto igihagera. Umva kandi. Umanuka ubwira umunyonza kugeze hepfo hari ahantu hari umukecuru ucuruza ubugoro. Wegere gishanga. Aho ngaho urahazi? Hepfo yaho hari aho bacuruza miti yuzi ibishyimbo. Aho ngaho irya niho turi. Tumenya ko iyo nzoga ugiye kunywa ni muri ture cyangwa urwarwa. Siperanza. Uretse ko sometimes no mu mashuri tujya tubibona. Ibigo by'amashuri buryo uzabirebe. Ibigo by'amashuri umenya ikigo kiri VIP n'igisanzwe cy'amanegeka. Ubimenyera ku cyakenshi. Ubimenyera kuri mubyeyi aba batuma. Ariyo bita yihe mu cyongereza arya mubyeyi. Ariko nawe wize mu bigo by'amanegeka. Oya mani, wose wanika mubyeyi. Yaho ubundi nzinuza ko ari nuza zino. Yangiye kuvuga experience. Ahubwo no kuvuga expiration kandi ariyo babyita ngo ishyarya mu cyongereza ndakibajya ku kajambo. Requirements. Recommendation mo. Arabase ni bimwe da. Requirements mudaje. Requirements akenshi ni ikuranga ngo iki kigo wajemo ni VIP se cyane amanegeka. Iyo ari ikigo nka Green Hills, Gashora Girls School, iyo ari ikigo nka Riviera, requirements ziba zikanga. Akenshi barakubwira ngo ubona requirements yanditseho. Feeding. $4,100. Swimming pool. $3,100. Uniform. $4,000. Socks. $100. Na imagine socks zigura amadolari. Ariko ngwino uze mu by'amanegeka. Twagiye. Amatorosha 2. 500. Arabuza amasuka 3 yo kujyana guhinga. Icyatanu. Ijana ryo gomesha baro. 700. Ijana ryo gwemba abakwikwe. Ndaganga tatani mu 10. Ariko ari ikintu sometimes kijya kinkanga. Nkavuga se nk'ibi bintu bajya bavuga ugasanga umwana bamutumye isuka agiye gucukura ibirombe. Cyangwa agiye gufukura imigezi y'amazi. Ariko nanone naravuze hari ikintu bajya bavuga ngo izina ryo muntu. Uzarebe nk'ikigo bakita neza bikurikije nk'uko bimeze. Kabisa fresh. Urugero
Gashora Girls School abana barashora kozi ni ikigo cy'abaherwe bashora inote kandi ngereka bake ari amafaranga kozi ngenda byemera mani urebye n'uburyo baba bameze akana kavuga icyongereza neza ukavuga amafaranga wayishyuye byo inana rogo zabo utaragera no ku rurimi bavuga usanga ntago ari rogo ni moto usanga bafite utumoto twiza bari bafite strive for excellence for excellence ntago ari strive ushatse kubyitiranya cyangwa ni towards excellence hari na strive ariko strive to excel ni erideka nyine nayo cyo ariyo risedo cy'abakire hari cases Kagarama secondary school moto yabo ni sky is the limit nuza green hills niyo towards excellence ariko mubara ugene muri Gacundezi secondary school moto yabo no pain no gain cyangwa tuzaharurira amarimbo ugasanga ari no mu Kinyarwanda cyangwa nta kunyara ubonye oya hari ibintu byonyine nibandagaho bino byerecyanye n'uburyo umwana wishyuye amafaranga kozi icyongereza bavuga nacyo kiba kiro amafaranga wishyuye agendana n'ibyo umwana ageraho mu bigo niyo kana uri kukabaza what's your name my name is Ketia yes. What's your first name Cynthia Cynthia yes ako ni akanyamerika dukoresha umunyarwanda nari inyarwanda agira se koresha izina ari yindi ariko ufishemo n'indi nyarwanda what's your name Uwase yeah which class are you in P3 yes and how old are you 1 year aho nago waba wuzu 3 years man ako babaho 3 years na imagine 3 years ari muri P3 bivuze ngo buri mwaka umwaka ugendana n'imyaka ye mu gihe usanga igikene kiri mu wa gatatu primaire gifite indangamuntu kirangana n'umwarimu cyigisha ni handi mwarimu w'amateka kimuvuguruza kikavuga ngo rwabugira ntago ari uko yareshyaga kuko cyari icyo gihe kirabizi neza amateka ariko nawe ikintu naje kumenya twari turi kuvuga ku mazina buryo uzanareba ahandi hose ureba abakozi bose bakora mu rugo nta mukozi witwa amazina nkayi ka Cynthia nta mukozi wasanga yitwa Sonia cyangwa Ketia Cynthia reka nibibaho cyangwa Keti ni ba Marigarita ba Nyiramisumari Korodina bantuza Marie Kirere uzanarebe niyo uzanarebe kugira ngo umenye ko ari byo nk'umuntu nk'umugore ashaka umukozi w'umuja ukana kuvuza izina rya VIP ashobora kumenya umukozi wamuca inyuma n'utamuca inyuma ataranamureba allo ni wowe nde ni ngewe banyita Cynthia niwe washaka akazi abahari baruzuye hano mu rugo nta kibazo wegumire uhita umenya ko yaguca inyuma ariko hamagara amanegeka allo yes harya ubakwita nde Nyiramisumari tebuka twakubwiye ngomba kwagera 8 kutarahagera ndaje mfate moto menya ko umugore ashaka ko umugabo atazamuca inyuma koza ziki icyo cyana kije ari iki icyoki sasa hari boro z'abahanzi ba zamani let's stop there tuzagaruka ubutaha. This was me Andy Seti. Keep subscribing on our channel Joshua Comedian. Let's meet next time. Rapa.